Chief Minister Pu Zoramthanga'n Union Health Minister of State Pu Ashwini Kumar Chaube ko min Zoram Medical College ti CHANCTLUN na tura SORKAR LAIPUI PUIHNA NGEN. Aizol Veng Pathum Chaltlang Chinga Veng le kanan Veng-ah te local council by election tuang takane ane. Zonet chung kwa te chibai uletuna CHANCHIN Kim Changzokin. Chief Minister Pu Zoramthanga'n Union Health Minister of State Pu Ashwini Kumar Chaube ko min Zoram Medical College ti CHANCTLUN na tura SORKAR LAIPUI PUIHNA NGEN. Nimina New Delhi aningkom na Pu Zoramthanga hian mi pui hrisel na in ma ason thei na tura aka ishwar SORKAR malak na te Union Minister hi ashila Zoram Medical College mamo tamtak ala omthu te SORKAR in he Medical College hi ti CHANCTLUN zel tumma ma alak mek thule thiam na bik ne speciality hospital ni thei se adu thu thlena hemi atan hian SORKAR LAIPUI PUIHNA NGEN ane. Chief Minister Pu Zoramthanga hian Tunthnaya District Honthar Pathum na thial Saitual le Khozol Tan District Hospital Changtlung takdin thuai angai thu soim Mizoram Hunshang Shanga Hospital Community le Primary Health Center te chu ti CHANCTLUN zel achul thu soya Mami District to Aspirational District ani angin Mami District Hospital chu ngai poimo a khumzan hi tal thei tura thuam chat achul thu soini hengte hi Union Minister Pu Ashwini Kumar Chaube chuan alo enjui tu thu shilin ama nge Mizoram alo zin thuai adu thu Chief Minister hi ashila Mami District Tan Big Mobile Medical Van pariat pek tu mani thu alo shilbok ti Mizoram SORKAR thu chwa chuan asoi Aizol Veng Pathum Chaltlang Chinga Veng le kanan Veng-ah te vo in khan local council by election tuang takane ane Chaltlang Local Council Chairman Pibiak Veli le Chinga Veng Local Council Member Pulal Somlia Nabaka Kanan Veng Local Council Member Puthangzi Katechu Anboral Awangin Heng Veng Pathuma te hian by election hine ania Heng Veng Pathuma hian candidate Pathum Cheu Omin MNF Congress le ZPM te Local Council Member hi anchu vekani by election hi Aizol Bor Sub District Election Officer Nipo Puwanal ngai saka ka ishuai na hnuaya Presiding Officer Sompatni Polling Officer Sompali Counting Supervisor Sompangale Counting Assistant Somni Pasari den anboi puyani SORKAR in Emara Thoktur Zirtir tu latura interview akal pui chu Aizol District ti lo district dangsonga zo fel anito Zonet Danin Zirtir tu latura interview hi district paruk Aizol Lungleih Champhai KOLASIB Serchip le mamida tekal puyani a Aizol ti lo district dangsong de hian interview hi zo fel to in result po Education Directorate an thlen to ani Aizol District hian local council by election ne ani awangin State Election Commission lamin interview hi kalpui ri lo turin atia Zirtir tu lakzo huntura ruam September ni thuma anzo the angem ti Education Department how to te chuan an soi thei ri lawa September thachung chuan engkim pe felman anin be se thu an soi thung SORKAR in Zirtir tu alak tur hi primary azaria Sompali le middle school a Sombruk Pali ane Wanglai ni CHANCHIN bu chut na khol pui chuni zana achia da wangin vo in khan CHANCHIN bu anti chuak theilawa he hi vo in lengin siam chatumin na thoni ma se siam chatman lo ani awangin naktu ka po wanglai ni hi achuak theidon lawa hetiang hi ani awangin wanglai ni editor le thok tu te chuan wanglai ni CHANCHIN bu la tu le chiar tu zongjong te sha thiam na angen ani Zonat hak te impum khanna tura Mizoram SORKAR in Tripura Zampui Tlang dong MST bus tlan tira tumchu zirchiangin Transport Department how to ten Zampui Tlang antlo Assistant Director Patni Pulal Biak Dikale Pukol Chwana te hian Nizan Khan Zampui Tlang dunga khotlang shwai tu te ankoma Wang munwai me hola aning kom ho na azam puitlang dunga cheng mizo te hian Mizoram SORKAR malak tum dan chu fak omanti thun soya MST bus service tur chumi puiten changkai taka an chhor the nan behliang chip khwa a bus station da tura ro man na siam chu puldung se thleng tlantir the ni se an du ti an lo thlenani Basi kumin October thalai holvela tlan chin tir man turin an lo ngen bok ani Transport Minister Puti Jelan Tluang chuan Zampui Tlang dung ba ka hian Manipur le Myanmar lama te po MST bus tlan tir tuma malak ani thu alo seito ani Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanel Chanpuyan Mizo Chalai te mason na turin Youth Commission in thei to pin kong adapti asoi MNF Party Office Mizo Namrun in Khoma thu soin Dr. Vanel Chanpuya chuan Tunthnaya South Korea a Asia Pacific Youth Exchange sanghi sompakwa a antel na a Mizo Chalai te tan enge puak chwa tur omti chu an ngai venrengti asoya Asia Pacific Youth Exchange hi Mizoram in athen the nan abuatsai tu te po an bengal ti asoya pian puifin na le thiam na mangin India hi Mizo ten an thunun the nan chan an la ti asoi in khom hi an po General Secretary Puar Rohming lianan akai shwai ane
Aizo zuang tuya 132 kV substation a naktuk zingdar ruk atanga tlaidar ruk thleng na tho ani dona wangin aizo khopui chung vengchen khatba ka Mizoram hun shanga power supply omdon lova hemi chungchang a hian Power and Electricity Department ni mipui te sha thiamna angen zuang tuya na tho ani dona wang hian aizo khopui chunga electric veng chinga veng armed veng tui thiang Temple Square, Dorpui, Zarkot, Chanmari, Laipui Tlang, Chiltlang le si Phir Inkara Veng Shang Baka, Serchi Tlang Dung le Chim Lam Zong Zong, Sai Tual Champai Tlang Dung, Mamit le West Pai Leng Tlang Dung at Power Supply Omdon Lo Ani. Power Omdon Lo Ofang Hian Zonet Chuan Naktuk Zing a Zing Dai Film at its Swak Theidon Lava TV Signal Depot Ti Top Lailok Ani Ang. ICFA University Mizoram BUATSAIH bul intran na chu thoktu ten hlo le din mun chazok be seya Mizoram Sorkar lak tir an tumwang ani ti ICFA University Advisor Pusi Zoramthanga'n asoi Lunglei Circuit House a CHANCHIN bumi te akom na Pusi Zoramthanga'n hian University Employees Forum le Students Action Committee ten classroom library playground le adang te changtlung zok chhop chhuwa sak an phuta thoktu ten hlo chazok le din mun chazok be seya Sorkar lak tir tumin na satakin ma an la ani ati hetiang borok wanga harsana chi shang an paltlang nuwa tun din huna chuan dan pa nga yin zirna an kalpui le to ti soya boina danga omle ani lo chuan supplementary exam le admission po chan thuai an tum ti soe Acting Vice Chancellor Nibo Pusi Zoramthanga'n hian ICFA University hian zirlai te fi pek changchawin University hi akalpui ani atia zirlai sang ni zanga emotal nei angaya tuna hian Mizoram zirlai zasari vel chaw an omawangin sum indailo na chu ICFA Society Hyderabad chuan atno khachi ni in soya harsan na le boina danga omtolo chuan zirlai sang thum vel tal kumthara chang chuan nei the anin be sei thu te computer class te management course te le information technology lama te zawzo ka malak an tum ti soya Civil Service Coaching Center po chan thuai the anin be sei ti asoibok Mizoram Science Center ra Innovation Hub building a nihni o tur robotics camp chan ani Robotics Scam hian Innovation Hub member Thanbik ten Lego EV3 Mindstorm Robot Mandan le a program siam dan an zirdon ani Camp Hongtu Science and Technology Department na Chief Scientific Officer Dr. R.K. Lalyanthanga chuan khovel changkang zela thilte ber atanga lian ber thlengin kholin min hwal vel vek to a mishing khosak phung ati ol sama na ati sod boka kholam thiam na ti mason zel chu mason nan nuk poimo ani chhota zel ani ati Anzir ho tur Lego EV3 Mindstorm robot hi rong shiat na te thil hat zong te na te rishiat na te le shiat na dang te athuam ani a he robot hi zirlai te na man dan an thiam to chuan India rampum huap in el na mai ba ka khovel huap in el na ate antel the na kong a in hongdon ani Kaladan multimodal kong pui sial me kong kama phalna nei lawadin ngeng pui tlang din tharveng in vo chu LADC le longtlai police ten ni lai ni khan an chhuatir longtlai atanga kilometer samsari panga vel hla Kaladan multimodal kong pui sial me kong pui kama darnam tlang khobul chi ami ngeng pui tlang din tharveng tia in vo hi kumin July ni som pani khan LADC a local administration department chuan chuak turin alo ti to a khamichum khan khwa hi chwa sanin ngeng pui tlang ate an khosa a tun hnaya khwa hi an lua lut le a longtlai police le LADC forest department te tangkop chuan ala chambang ho ti hi an chhuatir an hni hnu hian an chen na in chen kha chu ti chian ngal ani UPSC Challenge Inter-College Quiz Competition sang hi som pakwan nei meka zan in hian semi-final nei ani don UPSC exam BUATSAIH Central Civil Service a mizote an tlin tam theina tura MSU in an BUATSAIH quiz competition a hian thochan zan le nilai zan te khan quarter final in elna nei ani a point musang team pali PUC champai dait aizol le serchip ten semi-final hi an lut ani he inti siang na hian UPSC hnoya exam kai hnoi zon na te ba ka audio round ne visual round te a in el na tur chop chua ani a in el na atel ten an du zong subject an thlan theina selected round po semi final achanga tel ani don bo Voin Khan LUNGLEIAH mega lok adalat ne ani a aizola changa thok chuak bench pathum le LUNGLEIAH achangin bench patni thu into boy chang shang an ngai to Lok adalat a hian BSNL phone bill ba chin na ngai to ani a BSNL hian mi zali chuang lok adalata in lan tur hian an puluta henga chang hian case somthum pathum chinfel ani a
cheng noi khat sing thum sangli zali somriat mu ani lok adalat hi court pa ngai kal kher ngai lova thu boy nei ten in biak rem na manga an thu boy an chin fel the na ani a dan lam thiam te le mi thiam dang ten thu boy nei de chu anin rem the dan tur an zon pui chin ani KOLASIB Legal Metrology Department thok tu tele VAIRENGTE Consumer Union Changkopin Nimin Khan VAIRENGTE a petrol pump patni RM filling station le Mizofet petrol pump an endika petrol pump patni atui althe anzor te chu achatok ti an finfi ani Legal Metrology Department thok tu tele VAIRENGTE Consumer Union shwai tu te hian our gas agency po endik ngalin gas booking low pali an mana heng an man te boarding plant lama thon le turati ani Mizo LAIPUI BUATSAIH Inter-College Folk Dance Competition vo inazo felta ka Government Roman College pakhatna annia Mizoram University chu pathni na le Pachunga University College chu pathumna anni in elna kharna inkhom hi Agriculture Minister Zirtawpni Zarkot Recreation Center a manpuya chalai teril ruwa nam mangai na thinlung tu a Mizo nun moi chomnun zel chu mitin mo phurna ani ti Zirtawpni chuan soya Tibing Ril Rupulova Mizoni na insui khom atulani ate MZP President Puel Ramdin Lian Rentlei chuan in elna an BUATSAIH chanchu lam inti sia na ringot nilovin Mizo namzia rang le nun phungte hum halna konga malak na ani ati a Art and Culture Director Puar Mingthanzwala po into soini MZP BUATSAIH Inter-College Folk Dance Competition a hian college pakwa antelani BJP Mizoram Pradesh in Mizoram member Singh Sari an nei to ni in an soe BJP hian vo in khan SIAHA-AH Sirtawpni LUNGLEIAH LONGLEIAH SIAHA District le CHGC area an party mi detan organizational election sang hi song pako chung chang hona an BUATSAIH BJP Mizoram IT Department Convener PK Vanal Ruati report atanga landanin BJP-IN membership drive an kalbui meka Mizoram member in Ziaklu chu mi Singh Sari an tlingto ani Zirtawpni hian district shanga an party mi in khanle akai noi lamboi puitu te antela amhan puitu Mara Autonomous District Council Chief Executive Member PUIHNA khai chuan kong engkima hlotling tu chuan rin omna nei masaka chulti soin an party mi te chu an shwai tu te thu oya rin om taka tum tu rin acha ani Zirtawpni hi BJP State Vice President State Election in Charge ni bok pu Nirupam Chakma MADC Executive Member pariat le an party shwai tu dang engemusatin an man puyani Foundation for a Drug-Free World Mizoram Chapter le Health Department Noya Food and Drugs Administration Changdun in Nimin Khan Mission Veng-ah Government Mamoi High School Drug Awareness Campaign and BUATSAIH Zirlai Zatuang Rihlo Laka Fihlim Turin an Intiam. He Inkom Foundation for a Drug-Free World Mizoram Chapter Senior Vice President Dr. Sil Ramdina Kaishwaya Hian Nula VL Mon Puin Rihlawin taksa a chalo zong ngong anei dante zule mi pat me chia na laka chalai te an fihli ma poi mo thu soya lalpa mi chumun tina a omti shereng turin zirlai te chu acha ani Government Mamoi High School Principal po in zirlai te chu rihlo le akai noi laka fihlim tur le an zirlai a chanhem ngai turin acha ani Sirtawpni Farming Cooperative Society in an kalpui tur Primary Agricultural Credit Society Pax Cell chu Tukin Khan MJA Sirtawpni District President C Rameng Moya chuan a hong Pax Cell honna inkhom hi Sirtawpni AOC Veng-ah Farming Cooperative Society building a nei ania Pax hi Reserve Bank of India RBI Noya nabar din kalpui ania Pax Noya hian share leitu mi zan hi somthum pali an omto a mi somret pani in sumanda to a mi somni chuang hena loan pek chwa to ani Khozol District Borsa Puh Lian Zelan Khozol Khopui Chunga YMA MHEP MUP le MJA shwai tu te ko min vo in khan mason na tho konga tho puya asom Puh Lian Zela hian Khozol to SORKAR Department shang omsa na ziak le chiar thiam za asom ko paruk point paruk pali te chen na ani awangin mason zel theina turrem chang anei thle ani atia mason na tho konga vengbil nilova Khozol District da poimo masabir chin turin khotlang shwai tu te chu asomani aning kom hona hian Khozol thanzel na tura ramanna master plan siam chungchanga an ngai poimo te an soi ho ngal ani Lairam Iswa Christa Baptist Goshen mi Bapol Center Church Longlai Bazar ten midang te tana thil thati nani mangin Bethel Prayer Mountain pan na kongan sam fai
LKB ke mi papol center charge te hian kum khata ni khattal khotlang ta na thil thati nan manan rela anro relbo zui hian longtlaya tongtrai na tlang pan na hi an sam faya kongko nimba ka kongkama bolhlo omte po an thian fai ngal ani Voin Khan Aizola Kolum Library Celsius to Somni Pariat Ani Avo Library Celsius to Somni Patni Ani Naktuk in Rinnia Chuan Kolum Library Celsius to Somni Pakovel Avo Ber Lion Celsius to Somni Pakadvel Ani Rinani Zingdarnga Ani Atswakanga Taidarnga le minute som tum pakwa atlaleang